kugira ngo umanze wumva akajwi kemaze kore subscribe unitalewa talewa hiyo nyene hiyo yako nyene hiyo nyene kabije bati niki kintu kimwe ubona umusaba Sherine ugize uti akabizu nico kintu nyamukuru haye agaciro kuri wo sana sharap to you wahejeje brother nize komeze fresh ni Ardo promoter yes sir nize komeze fresh ni Gasore promoter yes sir Gasore promoter Gasore bakomeye Rumonge ndakundira imikeke n'uburobe ati Ismail sindamoza amazina yiwe yahawe n'abavye Ismail Gasore ninde baba lawo bagacha bagafatira ko direct kakabandanya tek kubavuga ko atamugiye kwishikana ahubwo mugiye gutemba mugiye ukugwa muri rusangi wabaha ikihe kibanza mu mutima wawe kuri wo abakunzi bawe cyane uravuga ati ni kakagwi ako kagwi karakaye aho kagwi nakagwi kabansi fizzo arimwo na satubi bi face ni cinema izo kinwirwa muri East Africa hama mu bihugu byose bya East Africa haratowe umukinyi umwe mu Burundi cyane nka mahirwe ndatogwa kameme en fait donc c'est simple kabisa icyanza nyino kabisa n'igiteramo kiza kubera mu Kigwena mu Gifaransa soke bega littérature française amaverbe rero ngaho aca kwigana ugize ibihe bitari bito uvuga ati soon vraiment collabo yanje na mutima kigingi we wavuze ko kabisa yateguwe na MC Msaba aka Msomali numwe mu bajene banje akora neza cyane indi manager iwe muze bimubaze ubucuti hagati yawe n'aba promoters hano mu gihugu cyacu bifashe gute no zigipolice zikora ibisubwa n'ibintu bisaba kwanza procedure ukaronka urusha rwo kuzambara ukaja no kuzikoresha mu byo twashaka gukoresha oba ni filme munsi ndashaka kumenya muri PG Classic byifashe gute cyo kimwe n'abakorega ni fresh cyane fresh urabona ko kandi igani kirakunzwe cyane Edison Ndahouse yarapostinze avuga ko Ismail Gasore yasubiye inyuma ku rwego rudasanzwe bijye wabifashe gute wabyakiye gute kuri wowe bana bakuza cyo muri Hussein kuri kwimana ndabatumiye gukora subscribe kuri Iciza TV Rumonge Paradise avec na l'enfant noir bitano bibike neza bro safi Yes our fans nizere komeze fresh sana nyita Ardo promoter aka Obama show Mr Connaisseur Noir Africain enfant noir ambassador umuhuza ndabidadanure Mr Campinzan behind camera ni Sid Master Help Master Wash Pasiria Gospel uno musi rero n'umunezero turi ku munsi w'Imana hano vuga ko tuzatwamaze kuja kuva guhimbaza twagiriwe rero amahirwe nkuko kubisa ibisabisho byinshi cyane ngo ushobore kubona Ismail Gasore Papa la ure twagize amahirwe kumubona rero kugira ngo umanze wumva akajwi kemaze kore subscribe uheje kora subscribe ujukanda nagakengera kugira ngo notification zo kamaze gushikira uko bukeye uko bwije dukurikirane rero bandanye partage kubajama kugira ngo iki kiganiro gishikire benshi bashoboka reka tumikaze rero kugira ngo tubandanye mu munezero udasanzwe ndakuramutsa Ismail Gasore salama umeze fresh kabisa yego kweli reka ndaguhikaze hano kuri Iciza TV ndamukiza bakunzi bariko baradukurikirana eyo watanguye guteka akantu kawe yes sir nize komeze fresh ni Ardo promoter yes sir nize komeze fresh ni Gasore promoter yes sir Gasore promoter Gasore bakomeye ntacyo byose biravanganya nta kibazo Ismail Gasore akabazo kanje kambere mu Rumonge uhakundira iki Rumonge ndakundira imikeke n'uburobe uri kuraraba mu Rumonge ubona bahagira capitale y'igihugu igira gatatu nka capitale économique ni capitale Tanganyika kabisa vraiment ni touristic place ikomeye cyane n'ahantu heza cyane akayaga keza kandi handi honyine umusanga hari abakobwa bitwa amazina acuritse Christiana cyitwa Kiki Karina kitwa Kaka okay Ismail Gasore hari umuntu umunsi ari karaturaba atari bwakubona hano kuri Iciza TV ariko akiyumvira ati Ismail sindamoza amazina yiwe yahawe n'abavye Ismail Gasore ninde Ismail Gasore ni Irangunda Ismail dio mazina nawe n'abavyeyi n'umukomedien humoriste acteur kabisa
ya kuva ryari babalao twararyumvise nk'izina ry'ubuhizi kuri Ismail yagihaye bigenze gute nuko yabona ko ari we ashobora kuba ari kwisonga muri no industry cyane muri game ya comedy oya babalao nakazira nahawe n'abakunzi kujya kubona umuntu abari karakora babalao bagacha bagafatira ko direct kakabandanya tik yes sir Ismail mukiri mu myaka iheze mu 2019 2020 mari muri management ya Ihuriro TV ariko no munsi ni IGC company ungene mwatandukanye novuga ntitwo bisubiramo kuko itandukana ryanyu novuga ko ritagenze neza cyane ko twaza turabibona ku marezo social Ismail kubavuga ko atamugiye kwishikana ahubwo mugiye gutemba mugiye ukugwa muri rusangi wabaha ikihe kibanza mu mutima wawe kuri wo nabahaye ikibanza ca mbere kuko umuntu warafise uku afise expression gupasa yo kuvuga ibyo akeneye ego ya urabaye ikibanza ca mbere warakunda no kuvuga ngo ni kakagwe mu interview ni kakagwe aho twumvise hari habakwifurije bapostinze photo rest in peace Ismail Gasore biranakubabaza cyane biranababaza n'abakunzi bawe cyane uravuga ati ni kakagwe ako kagwe karakaye aho kagwi n'akagwi kabansi burya mu buzima umuntu wese agenda n'akagwi kabansi kandi mu gihe utagira ku kagwi ntaco uri kurakora canke nta step ni mu buramaze gushika ko mu buzima donc utugwi twamaho twabakiki utugwi kabisa yes Ismail Gasore ugeze no mwanya dushaka kumenya ubuzima bwa IGC company no munsi byifashe gute abyifashe neza cyane ni ibintu vya fresh sana ko ibintu by'imikeke bya salade ko ibitunguru fresh kabisa ibintu by'imikeke IGC company ni Ismail Gasore na Yasoni cyangwa ni Ismail wenyene byose birimo ni Ismail Gasore company na Yasoni arimo ni benshi cyane na fizzo arimo na satubi na bifesi ibintu byo byaratumye mutandukana na Ihuriro TV uri kuraraba ntiubona ko bishobora kuzobateranya namwebwe muri IGC company uko mugize umugwi umuryango wagutse wa IGC company namwebwe bigahita bibatuma muvangura oya bityo ntibyumvikana vraiment ati bigeze Ihuriro TV tumaratwe dusambuka kubera icatumye muvana Ihuriro TV gishobora gutuma ubu muri IGC company oya igiti nikora mu gisho kabiri ego uti mwaravyize ko oya kameme twavuye kuri ya step nta nitwo bigira kandi ibintu nk'ibyo ya kabisa reka rero tugaruke nuvuga kuri round ya kabiri amakuru asana yanzanye kukubaza Ismail Gasore hariho film twumvise iri kirategurwa muri East Africa ariko ntuzi turashaka kuduha umucyo ni film imeze gute yateguwe gute watowe gute kugira ngo ushobore kuzo participate muri movie ni cinema izokinirwa muri East Africa hama mu bihugu byose bya East Africa haratowe umukinyi umwe mu Burundi cyane nkayo mahirwe ndatogwa ni film izotegurirwa muri East Africa yateguwe muri East Africa nyene izokinirwa muri East Africa izo launch muri East Africa nyene izorabwa muri fasi nyingi sana ego uri kuraraba kugira ngo bagutore nibe ibintu ubona baravye kuri wowe baravyitara muri wese afise ikindi gikonta cyane izandimi n'amavuga icongereza igiswahili kameme noranirwa nandiyo weye kabisa Ismail Gasore burya arazi indimi igifaransa icongereza arakubita nzi indimi nyinshi zirenga kuri 6 kabisa tubwira icyakuzanye no mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nk'umunota umwe gusa icyakuzanye ino mu Rumonge mu ntara ya Rumonge icyanzanye ino mu gifaransa cyangwa mu gifaransa quand même en fait donc c'est simple kabisa icyanzanye ino kabisa ni giteramo kiza kubera mu Kigwena mu gifaransa soke wega littérature française amaverbe rero ngaho aca kwigana soke nuzamene ici c'est le concert quand même en fait donc kabisa yego Ismail Gasore ubumwe abakomedi bafitaniye byifashe gutana mu gihugu cyacu mbega biracari kwa kundi kumwe kuhora bivuga ati mutima ntashaka gukorana nabandi ahubwo agomba kwikorana niko bikiri uyu unye kuva kigege bimeze neza cyane kuva kuri bakigingi ba Defense utubaye neza bimeze fresh barashima tugiye gukora ama collabo atandukanye
tukiraho nyene ku makorabo ugize ibihe bitari bito uvuga ati soon vraiment korabo yanje na mutima kigingi we wavuze ko asa no ari muri legend kandi akorera kuri ivya video visuelle atabikonda cyane ya haize igihe kirekire uri kurabivuga cyane Ismail Gasore twiteke ryari korabo yanyu yaba komedie bakomeye hano mu gihugu cyacu soon na 2050 ni soon vraiment ego ni soon kabisa bizo ari bya soon vuba turakora kandi biri muri project kabisa bimeze fresh twemereye ko bitazopfira muri soon oya Ismail Gasore uti rero bumwe hagati yawe na mutima ubu ni fresh ni fresh si mutima gusa abakomedie bose bava bakajya ni fresh kabisa Konks sana kandi thanks sana urakunze gukorabura n'abakomedie cyane ngaha mu gihugu cyacu nturaba ntuvangura ico no kigushimira kwanza turabitana kwanza la ndi promoter mu Rumonge asante sana yaga Ismail turafise amakuru ndashaka kumenya ibya Sheline Rock na Ismail Gasore byifashe gute kugeza no sa oya ntibirifata from bad boy twagisi ijya Sheline Rock na Gasore bimeze kujya nyene wayuye je ndamukundira ukuntu aririmba vraiment donc afisa akajwi keza cyane donc umenga ni Beyoncé quand même muravuze ati wanagene kuba live face to face kandi siko zora navuga kabisego ugize ibihe bitari bito kandi novuga ko numwigema je vuba yaraduhaye lewa ariko muna expecta na DJ Phil ni talewa talewa hiyo nyene hiyo yako nyene hiyo nyene kabisa bati niki kintu kimwe ubona umusaba Sheline ugize uti akabizu nico kintu nyamukuru haye agaciro kuri wo kuko akabizi ugasigura byinshi niba kubeshe kandi yabwiye ati ngo umukobwa umusomye ku gahanga ngo abanuka mu kanwa ariko mu gihe usabye akabizi rero umushere na centrale ijukura ibiki garutse wavuze akabizi uko ku ruhanga abanuka none mvuze bizu donc ucubona centrale reka tuvyihoze mugabo ntangorana uzogomba umwaka ku gutwi nta kibazo kabisa Ismail Gasore witeguye guhura ryari na Sheline Rock umwanya rwose cyangwa baramurondeye uramubura cyangwa imeze gute na mbo ndiko ndarondinge twahura kabisa na nimero yiwe ndayishaka donc azogiyuka kabisa fresh Ismail Gasore reka tugaruke ku rubanza guno munsi urubanza ruhari no munsi kumuneka aradukurikirana uza wamaze kuruvuga ariko byifashe gute bagutuye gute mwumvikanye gute kugira ngo ushobore kwitabira concert no munsi za kubera mu Kigwena concert no munsi kabisa yateguwe na MC Msaba aka Msomali numwe mu bajene banje akora neza cyane ndi manager wiwe muze bimubaze ndi manager wiwe kandi tubikorana neza cyane manager wa Msaba managinga Msaba bisa canke ni wa kumanaginga kumva zuko turiko tubabona ibitiramo byinshi uko barani ni cyo managinga outlaws ku bitiramo byinshi uko turabona ukorera muri ino ntara yacu akenshi cyane abenshi baravuga yuko uwo butumwa kona Msaba MC koko najerewe kukijanye n'ibiteramo muri kano karere ko kana karere uri kuragafatira cyane niho wabonye ko bisaba fan cyane benshi cyane muri kino oya kibazo kuri itemano heshi cyane ariko mu Rumonge urumva dufite projet gukora mu Rumonge ahantu hatandukanye hari abakunzi bose tubashikire apana gusa ko duhere muri ama ecran bigahera ngaho oya kameme umuntu yifuza gutegura igitaramo ciwe akifuza ko Ismail Gasore comedian yitabira ico giteramo yo muranka gutebuye Ismail aroroshe cyane kanoti yandoroshe ni rusanzwe cyane nkonga mu Rumonge nkeneye uvugana Msaba surtout muri aka karere kaside gusa yaba makamba nyazaraki yaba zabururi zaba Msaba ya mutipe irabura mana salama kara sana kabisa ndabasabye mushifu twe ngabayibone ubutipe ni amavuta y'imoteri yashaje kabisa noir africain wale kabisa Ismail Gasore ubucuti hagati yawe n'aba promoters hano mu gihugu cyacu bifashe gute ni neza cyane aba promoter barakora usije ko ari n'abandi bakora umenga baracurika ibintu c'est bien hari foto yawe mpamura kubaje ico kibazo hari foto yawe gize imisi igaragara ku rubuga wambaye imyambaro y'igipolisi haravuzwa ama comment menshi cyane ni nayo foto navuga ko yarabwe n'abantu kirenga
abantu ibihumbi like ibihumbi 10 ama comment arenga amajana 6 voilà ese nibindi byinshi partage zozo umuyoro ya ndashaka kumenya rero ijya myambaro bw'ironko yifotozemwo byagenze gute abenshi baravuze bati imiryango y'agashiruguruye urashobora gusanga warege ababivuze ko wabahaye iki kibanza abo nabakwanka biyago nabansi biterambere ndi umupolisi hari nakabijya kantangaje nagiye kubona sentire braz yabayita tag life urumva mbwa sindi umupolisi no muzi igipolisi zikura ibisubwa n'ibintu bisaba kwanza procedure ukaronka urusha rwo kuzambara ukaja no kuzikoresha mu byo twashaka gukoresha oba ni filme mu majambo make yari filme mwari ko murakina vugira sohoka yego ama comment yavuzwe haravuga ko ama comment haravuzwe ko ama comment atifashe neza kukijanye n'ijya myambaro ijya myambaro ndashaka kumenya bayikuye amajaye mu bisanzwe nakubwiye n'ama procedure sinone nakubwiye sindi umupolisi sindi umukomiseri donc iguye ngo iboneke hari ama procedure ducamo tukabisabira urusha tukazihabwa donc ya n'ibintu nk'ivyo bisigura ngo umuntu wese azi ko yagize cyavuga kuri ijya myambaro adakora muri leta atari umupolisi nawe urumva ko yabisabiye uruhusha Ismail Gasore yabisabiye uruhusha bisa Ismail Gasore uno munsi ndashaka kumenya muri PG Classic byifashe gute cyo kimwe n'abakorega ni fresh cyane fresh urabona ko kandi igani kirakunzwe cyane byukakare no mu rumonyi barabiye voilà Ismail Gasore akantu kanyuma nifuza kuvuga ko hagati ya wewe na Edison Ndayahoze yarapostinze avuga ko Ismail Gasore yasubiye inyuma ku rwego rudasanzwe bijyo wabifashe gute wabyakiye gute kuri wewe bien nakubye ni bien ega tutarose ma comment kanaka ntacho twazwe turakora ariko bisa ni aba promoteri hamwe uro munsi postinga icyo onye juga postinga kandi ngwe bonaka ngo bimeze donc nuko ubucuti rero na Ismail Gasore na mwabye bakorana kuri radio imwe PG Classic bimeze ni fresh kabisa akajambo kanyuma kwa bakunzi bariko baradukurikirana abakunzi bawe muri rusange abakunzi bacu n'abakunzi bacu muri hose ni kuri kwimana ndabatumiye gukora subscribe kuri Iciza Tv Rumonge Paradise avec na l'enfant noir ambassadeur w'imikeke ufise kipiro bacha vuba gusa ndashite sana donc tubikora subscribe ngaho share like na partage na comment na everything ndagushimiye Ismail Gasore ko kanyuma duhaye akira bitano bibike neza bro safi thanks kabisa bro thanks sana umuntu wafashe kano ngadukurikirana asineka gushimira Imana ibandanye iguhezagira nizere ko wahevye byinshi ariko urabana natwe Imana ibandanye iguhezagira ndakurigira kuri microphone mwari kumwe na Ardo Promoter aka Ubamasho Mr Connaisseurs Noir Afrique amfano noir ambassador umuhuza David Danore Mr Kampinzani behind camera ndumundere cinema serpa Masa hoje pasija gospel niwe karakora bishoboka byose ngo sana meze fresh sana shout out to you wahejeje brother na hejeje bro